MPs mi mari go kati ka lok matek i parliament lok papa eno ngato mo MP mo mati ka lok kia choli pe mari do loko ba go loko magina wa leptong ento MPs mi a choli pia go loko ange no kite yupe baratamani luak mierunge ngo mati ka time ya ba background dong pa be cherie bar wiye ne un jomo keno ngeo ni wang boda pa ki kobono ki mail apara bero midugi ya chuli kenyo kona yang wa polling station wa gang kwan wa od yat wa muchara palo fonye weng nyurno ni Gulu district local government wa kui ma ki bolo kunu ni bene ki bolo bene kui mi 1980 kui mo ne me chiel mi 96 weng ti anda Gulu enda la kore jomo ma ki tigamente gudier wa pa go chawa timiti ranyi ma wan weng story ne wangeo wa mo kar chane ki nego dano wa ma jo ma nego gi a ke tu ma de ka chane gi wor ke tong kuno wegi mudugo wegi gala ti ko ge report pa parliament ti very clear parliamentary committee ma MP mi achole mo MP mo me ma de peye go waje wa nying jo mo nego lu tieno wa waje wa nying ti report ka ngata miro chet very parliament ne report ke cho ni jo na mi ke makko jo ene yego nego dano ya pa jo ene lumone pa kuj watien peke mako ke ti jo mo magao ngege ko chi dong tong che rom liecho tong che rom liecho la wo en dong ta bet makar en ma ngunu na pa ma ke de na pa ene ma re en ma dong ti ta bet ene ma tin en da bi che de bangwane apa ne do apa tiana nyang ne lo tiana chole ma kunu ko wai dong gi chamo ming romo go temo mobilization jo ma pero mo chier ka TUT ja chuli mage romo mia big go right mo unga jo ma pia chuli ma ti kunu ali piera big ngara chiel mi konyu ko jo ma chero kayang lugaga ne chilo tiana cholo doni ti go chier go TUT kunu nong tini wini ni ngwang pian ki wani joma ki nego ne peke mako ki wek dong ki nyuti uti ci gu nego mere dano ki gu maraj bene ki nego wa UPDF muony mo ma tika mere gu cher mere chuk ma tika dugu gang nego liele ne tie mere eno dong ki wani ngo tong no do rom liecho tieno makunu do chamo choko en dong tin nan MPs me mari tiga koko dong pian genno dong ki kunu dong go beru way local government ma kunu dong ti poko ngom pa poka dong kita me ne ke dano dong man en information mata ne dano nge ne do tiano gango cerka temo ti ja choli dong lega na ma cer donga ko bedir ko dong piki ker chiek ki ching dano wa lubu chiek ki guma be mon pa UPDF cer ma kunu bene ki tiki report pa parliament kon jo mier ke maggi tunkuja dan mo goti ye en mando passing message ni peki bong mandano so an macharo donga lokata rio mi achiel pe wa kero chik chingwa don put the law in your hands ka dong ini tiga winyu ngoma ta waje ne do tiga winyu ne ka bene nge loko donga majwini ka nge na ta lok ma chunya chwe nyo ka nge ne tiga lok ma chunya yom do winyu enu pe o kero chiki chingu pen ti ja choli mala wo mayane otine ma dong joan de waje ni nong piketa juini do bila kunu ke rako e bila ko bero po kero chiki chingwa ki wek gamente o kate ke gen man be dong andong kanya dok tunya dok tie dok dugi yen ni en jo ma ke tawere ke tia mai ngoma ta da chuli kar futie wano tano da tumo wano tawere da tumo dan kar futie en po kero chiki chingu ka genu te baraj cher police waje ke police atawa na mi update lokapa MP zo ko de ka lok dok dano o put ki mar no kay ni don wiya an peda yene ke mar puto mi an be ko bon wi ya do mar puringe
So eni don kar mi kuch ki wai kar mi lweny ki yo pe kuch kar mi kuch ki yo pe lweny gin do ga kenyo pewa kero chingwa. Let us not put the law in our hands. We should respect the law enforcement officers. Ka do ngato winyo do ngana winyo no do. Apoya.